Anyang aki din! Nasaya at nagranata, Vanji Balasangkaw. Apay tata, aday bagayo. Damagag la ko ma, no adapay ti madawat a mabali na maimula apun ti sabaya. Ay wan tata, ado pa'y mat ijay bangkag may. Umay kayo lat ta ijay. Iso na laang tada kayon ti mangala. Ta saan mat amasangon nila kay ko? Wen, awan parikot iti dayta. Anya lakit daid, siya ko ti makambaw. Wan tata, Kahit mabalinak nga ron amapan mangala, oray awan tao ijay. wan tata, mapan kayo lat ta. Saan abale tayong pakada yung matan kanya? Ay agyaman akuna ay balasangkaw. Anya ngay dayta imit yung nakakarga iti sakaw, tata. Ay ko, babasit na puunti sa babaraw. Ha? Napan ko man dinawat iti bangkag na banje, nga gasawa. Kasta ka day. Di mapanyumutin imula iti bangkagyaw, tata. Aywan man, bareng dumakkel a dagaws. Tanabiit mo't a dumakkel, kinagbunga ka ti saba. Aywan, tata. Mabitlang ti saba. Anya ngay gayam asaba na kita, tata. At dalakatan, at damat dipig, akas laro pa pa yung kaaruba mi at chismusa. Ni tata mo, naangaw kayo talaga, tata. Ket puno umay, isulat ti paglaingan da, ti agchismis iti pada da atao. Ay, na yun, takas ladipig. Alaman nga ron, tata. Tayo naktuman mo, dumawat ka ni Banjay. Iti mabali na maimula. Tadapay mo't mabali na pagmulaan ni bangkag may. Aywan nasaya at day tabarawk. Agmula, tapno adda apitay. Katuan alakay, lakit di nagagat ka mapan agala iji bangkag dakat mapan ka. Wen bakay? Mga anak lang na mapanak man niya, enda Banjay. Barang mabalin pa iti mapan dumawat. Wan kasayaatan ang mapan mo pa ipakada nga mo na. Tapno awan makuna namot Wen bakay? Nalawa pa'y aya, iji bakante iji bangkag ang mabalin na pagmulaan iti saba. Kitwain, nalawa pa yang, uray mano asaba, mabaling. Ala, mangan ka nga rudan lakay. Tapno mapan ka iji kunam apapanam. Si kakit di mat pare, imay kapay lang dito'y balay. Di kalat ta nagdiretso ijay bangkag may. Si kakit di mo't mare. Kasayatan latamot angay pakadak pa yung muna. Sa bagay matkit di Ang mga noy bagati makakita, nagtatakawak kung saan ko nga ipakada. Ay, si ka talaga. Mala mapankalat ta mga laijay bangkag mi iti imulam asaba. Ado pa'y mati saan nga inala ni Tata Bruno. Agmula kayong agpayso, kabayatan nga adda maimula, ken pagmulaan, tapno adda maururay a maapit to. Aywan maray, gusto na ito ngayon baga. Agmula, tapno at dapitay. Pale, naggapam ngay. Kasla nagdagsin dita imit mo ya. Ay na, ijay man bang kagda Banjay paray. Napanak na nga la iti imula ka po unti sa ba. Kastaya. Ingkamutin mga ala paray. Ado pa iti mabaling nga imula. Sa pa'y lakatan da gijay. Iso ti kang inaana sa ba. Uray sa dino a lugar. Masadutak lakid di pale. Anya kita agmula iti saba nagpudot ti dalang ti init. Paray, Ado tinaskan nga alamida kay balay mi pale. si kakit di mo't paray. Anos la ka di iti biyag. Agmula tapno at daapitan. Kastila da ita paray. Apay, san ayaan nalawag ti imbaga ken kapalds. Masadutak nga lod. Anya lakid di mitten. Unay mo tanday di nga Anton? Ngam sa bagay, am mo ti tao day di alalaki ga puti kinasadot na. Saan lang ani Anton ti sadot bakay. Duwada nga agasawa. Ay well, uray ni tiringkat na paklan mo't la asadot day jay. Kitwan,
Kitam no lumabas ka di balay da. Agkaiwara basura da. Ngam nagmayat pa lang ti panagindayon da nga agasawa. Nairwam da na, iti kas di abiyag da. Ibagbagak lang haro din ang papan mangala iti mula na asaba. Kabayatan nga dati libre ang maimula. Kas di pa lang ti sungba na. Kat bay amon tinapatag kat nakamulakan iti sabay di bangkag. Ay na, manulayang abulan ti saba. Kit babalinan nga bunga. Dilata mapanagmula no mapanagmula. Apay nga min aya, masapul pa'y nga awisan na ka. Amumitin ni Palibaldo, pilang bayani, kundi siyang pitmitten Oho, adula amin nga muna mat. makamulmulamit iti saba. Oho! Nagpudot ti panawin niya. Bapan kakidil nga agal-ala iti punti saba amapan mo imula iti bangkag. Ulay awan Ay, wan alakay. Oh. Anya aga po amapan agmula kas taunay ti bara ti panawan. Ay, ado ti mabalin nga imula, saan lang asaba. Anya lakit din. Bay, mga surat ti agmula. Total kit agbibisin da unay. Nagpada na kinitatablono. Nga ulay nagdagaang kundi mula da. Agin gagagit dakit di Ay, naku namon lakay. Agbibisin daunay. Wan lakay, kasta tinapan na imbagbaga da iti ring iti endaminda. Agbibisin kayo kanuunay kini Tata Bruno. Salbag ki de. Anya nga ta ti makagapo nga ibagada nga agbibisin kami. Gapo nga ta iti panagmula mi iti saba. Nga oray nagdagaang ti panaway. Kasya nga ta. Wan, dayta ka no ti makagapo lakay. Una yung dagijay nga agasawa. Awan lat na saya at nga ibagada. Uray na saya at kakadakwada. Ay, unay na ya. Nagsaya at ti imbaga ka mapanagala iti mula na. Ngam kasta pa lang tinapan na imbagbaga na dya tiring. No nagdakas ako kumakas lakadakwada. Tutupak, dagijay nga agasawa. Bay amon ka dilakay. Awan tinasaya at nga ibunga ti panagibalas. Ay, sa bagay mo kidiya. Bay antalatan. Be kind to animals kunada nga rod. Anya lakit din. Ala, intakat manganan. Bay am dagita at tao. Iso ti katatao da. Ay, nagbiit at halaga ti panawan ang jabal daw. Uwin nga rod tata. Kasla kaano lang iti nagmula ta iti saba. Ngamita, adan ti mabalin nga apitin ta. Aywan adu ti sabak ang nagbunga. Oray siyak tata. Ay, nagragsak itirik na. Nagngina ti presyo ti saba ita, ijay envat. Agasam nga'y, 60 kada kilo ko naman. Uwin nga rod tata. Nakitak ti update ti presyo itay iti Facebook. Inton madamdama, bareng sumardang kito daw. Inakagpukan iti sabak. Isupay lang ti ilaho kita. Tasaan pa'y amabalin dagiti bunga ti mulak at araw. Ay na tata. Uray siyak may. Mapanak man agpukan inton madamdama. Sapay la ko ma. Tagtalinaid anangina ti presyo iya invat. Tapno at daghanas ti panaglakaw. Tata. Ay, salbag ka. Agar-aramid ka mat si ka, Anton. Kasanon nga, ada nakakita kan kaan na pan nagpukan iti sabat yakin saba. At daya amit tinakakita kanya ket awan. Nagpigsa ti tudo. Iso ang masigurado nga awan nakakita kanyak. Ay, di mo pa ilang nga inuray arim mabi ay sakbay anapan ka. Talaga tiniram mat uray imalaldawan. Ha? Nakapukan nakmitlayang iti 5 apunti saba. At damit la mailakok ita iji invat. Hey! Nangay na ti place ti lakatan itakit. 80 pel kilo ko naman. Is. Anya? Ayos, ayos. Ala, aglisa ka. Tayo nakagbilok iti sako. Pangisakwak iti saba. Ipalugan ko kini kanol inton bigat. Tamapan aglako na iti bunga ti sweet peas na iti invat. Woo! Yeah! Nakasala ka kalangalo diti pagkwartak. Ay, anyalakit din. Ay!
Oh, tata. Apay akas tati lang ayaw. Awanan bain, no nga sino man tinapan nagpukan iti mulak sa babal daw. Ha? Kaya't yung asawan, uray da kayo? Kit adamot nagpukan iti sa bayaw, tata? Agasuman, tanapukan ti talo apuaon. Sapay da jay kumatimapan ko pukanan, ta iso kumati ilakaw ay gamawanan. Anya? Ay, kunaklaki din no siyaklaan tinatakawan iti saba. Uray da kayo magayam. Adamot tinapukan na doa poon kanyak, tata. Ay, ti awanan bain. No asino man da itang agtatakaw. Agmula kumamag, tapno addapukanan na. Sa nakas diyang agpukan iti saan na mag-asaba. Ay, dahi tangarod, tata. Dilagbain mo no sino man dayay. Ha! Siyak ti pagpungpungtuten data. Ha! Masigurado adi na magustuhan ko na tumay. Tata, Ay, no sino man tinagtakaw iti sabak. Agadail ti mabagbagi na. Ha! Agletag ti patong na. Agraman ti kirit na. Kin marigata na makatak. Ha! Sana siyak ti kaskastada. anya? Aywan! Podno ti ibagbaga ko na tumay. Ha! Makapasakit iti nakam. Uray kasta unay apudot ti panahon ni December. Nagmulak iti sama. Tapno adda ko maapitak ita. Ngam inunaan dakit den di agtatakaw. Salbag dakit day. Ha! Kasanungay no pumayso dagita nga imbagayo, tata. Sapay napudot kayo ng agsasaw. Ay katawan bibiyang kao. Ganabunda ah. No asino man ti akin aramid. Ha! Salbag ko na tumay. Aywan mare, kasta timbaga ni Tata Bruno kinilakay ko. Anya? No asino man tinagpukan iti sabana, aggadil ka no ti mabagbagi na. Agraman ti ubot na. Ha? Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Kasla addaan mo maipapan iti saba ni lakay ko, kun ti saba ni Tata Bruno anatakaw ah. Ay, sikakit di mat mare. Awan ti amok iti dayta ah. Siyempre, mas daawak mat ah. Taamok nga min ti panagsasao day dya alakay. Oh, adday ta. Amom madgayam. Amom anapodot ti dila na dayjay. No anyat imbaga na, ay mapasamak. Nang runa no nagdakkel ti basol ti nakabasol kan kwa na. Ay, wan mare. Amok dayta. Ay, nasayaat no kasta mare. Sapay la kuma, tanubilang man ta daam mom, idanon mo kan kwa na dayta. Tapno mapanon agkid daw iti pamakawan iti nagtakawan na. Nalakit din ngamin a kinasadot nga agmula. Uray saan niya ibaga ni Mari tiring itay? Madlaw kulata madandanagan gapu iti imbagak lakay. Anya? Sa anak man na sigurado nga, amo mo tanti ugali dagidjay nga agasawa. Ay, woy. Uray siya. Adamod laatap ko no asino tinagpukan iti sabak. Kinsaban ni Tata Bruno. Narigat lang amin tagpababasol kay. Hay, sapay la kuma, tano pumayso man timbaga ni Tata Bruno. Sapay la kuma, ta saan ama palaluan ti panaggaddil ti mabagbagi kan ubat na. Anya saan nga iba kahit? Mapalalwan ki di kumaa. Tapno agnakam no asino man day tang agtatakaw. Anya? No nagsado danto mo ngaming agmula. Day talagpukan iti sabat akin sabat ang mudang aramiday. Nyalaki din. Anya? Kasta ti bagbaga na di alakay blono. Bakit? Wan lakay. Isumatimbaga ni Dona itay. Anya? Ay nalakay. Makapadanag mat sika. Kasanon ngay no pumaysot imbaga day dya alakay. Oh. Patjem mo na di alakay blono. Nagadula ka nga muna. Lakay. Apay, saan ka kadi amadanagan itikas dyan nga imbaga na? Kasanon ngay no pumayso. Ay na, damag mun aya si kateleng. Sa una laang dayjay. Saan naman pasamak? Anya laki din. Alakad din.
Yang kaisagana ti makan iya kusina ta, mga labitan. Mabisina kon, bakit? Nagsapa ka matan anak kariing lakay. Alas 2 pa lang iti parbangon ngam nakariing ka matan. Neko. Nagsakit mo tinta kwa. Anya ako ah. Mga angot ko dito, mabagbagyak kasaladanan na, bakit? Anya? Bakit? Nagsakit, kasala nagadil nga ako paiso. Ay, daytan ti kun Anton. Daytan, pimayson timbaga ni Tata Bruno. Ano asino man tinangpukan iti sabana, agad dil ti mabagbagi na. Ha? Di mo kumamit ko na na husto ni Tata Bruno, Kat, anya ngay nga rudi kayat mo nga ibagak, kat dayta nga rudan, pimayson. Nako, nagsakit, nagsaliit may bakit. Nailaban pa yung tiubit ko, bakit nanay? Badya talaga. Anya? Pag-aasim, bakit? In ka bang kita iti bulok ti bayabas dalasem? Ulan na sipkat pelayang. Ipabulak mo. Tayo suti pakakaskot ti gandal ko na nanay. Kunakon kait. Ha? Tatablono? Ha! Sika talaga tinagtakaw iti mula kasaba. Ha! Unay na kinasadot mo nga agmula si Anton. Tata? Anya ngay ita. Naggadilakit nga rod di mabagbagem. Kanti ubat mo. Ha! Anya lakit din. Pangasyo ko ma, tata. Pakawanin na ko ma. Kaliyak, bayadak ti tinakaw ko kada kayo. Kita umanday ta, inamin mo mutla ang asika tinagtakaw. Ay, hanya lakit din. Gapulang iti panagtakaw mo iti mula ti akin mula. Isunay tati makagapuno apay amagadgadil ka. Agbain ka. Ha! Aggagit ka gamin nga agmula ah. Salbag ka! Anya, matanday talangan paray. Nakasakang ka mo itamagmag nang. Ako Ayo, nagsakit namin ti maipit ngay, pare. Ay, sos, awan mon paray. Daytan ti ganabam iti inaramid mo, nagtakaw mo iti mula ti akin mula. Anya. Nagtakaw ka lang aroday. Inraman mo pa ilaang magyay tao ang nagpudot ti dila na. Apo maysaw, dagiti bagbaga na, nung makapungtot. Ay, anya nga ita, paray. Pagbabawyak ti inalamit ako, pare. Kaliyak, saanin ang maulit pa. Ay, kit nasayatan no kasta, paray. Numaminsan ba nga main? Agmula, tapno adapitan. Saan nakastaan, namayan lang ti mula ti akin mula. Nang runa no ti presyo, kit nangina. Ha? Correct me if I'm wrong, paray. Anya laki din. Magadgaddil ka lang, gapo iti aramid mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Ala, agkapita mare. Ay, naapa! Nagpanglumat tanday tagape, Mare. Ay, una mare. Ginatang ko daytoy ijay Donas Coffee. Nagbangloan niya. Oh, nagpanglungaron. Inaktuman ba't gumantang? Wan mare, nalakalaang tila ko na.
Aywan kaya mare, atay bakat. Adamat kaya man ti kaluglok at sangyup siyalan ni Jay Ili. Naglakapay, 199 laang. Kan, in-search ko ti Facebook page da. Nagmamaya ti feedbacks dagiti imununan anang ni Jay. Aya? Ay, mayat Naglakan tayo ta 199? Wen, mapantay tuman mare. Padasan tayo man mati mapanag sangyupsal. Ay, katuan awan matdakas na. Agkita ka iti daddo mga kadwa. Tapno naragragsak. Of course! Oh, yes! Yes, mare. Ang sad naman, no, duwan tila nga mapan. The more, the merrier, di ba? Nay, si kamot gaya mare, nagapwam? Oh, mare, ikaw pala yan. Nagkapuag di balay da kumari Nelia. Maburi nga kami ni Jabalay. Iso anapanak nakikape. Kasta aya. Aywan gayam. Nagsaritaan mi kini Marinelia. Amapan kami agsangyupsal ijay ili intun umay alawas. Amang ano kayat mo ti umay? Ha? Wen, ada nga min jay kaluklukat. 199 asang gyupsal ijay ili. Nagmayati mapan mga ni jay. Ay, katuan amare. Kaano tayo ngod amapan? Sapay la ko mga rod ata maira na nga ada kwarta. Oh, don't worry. Siyak ti agawis kan ka. Iso asya kung ti makamu nga agbayad iti kanan tayo. Apaw? Dagitaman di kay kayat kumare. Yes. Basta into nung may alawas, i-chat kan tulatan iti messenger mo, no kasano. O sige mare, agyamanak iti awis mo. Lakay, aw-awisan nak ni bakla, amapan kami kano agsam gyupsal ije ili intun umay alawas. Kastaya. Ay katuan Awan mo tidakas na. Nagwanak mo tan Sana balit asag paminsan lang mo. Wen bakit? Awan parikot iti dayta. Ket, dua kayo lang nga mapan. Saan Umay kanomot ni Nelia. Ay husto Tapno adda kadwayo. Wan lakay. Naragragsak no adda kakadwa mapanmangan. Kun ad-adda manan ang naragragsak. Gaputan ako na nga isukano ti makaamong agbayad iti kanan mi. Kasta ka di. Nasaya at nga rod Nasingpat talaga tayo abakla. Anya, inawis mo ni Purita nga makiumay ka data amapan agsam ija ili, mare? Of course. Inawis kon tapno adda kaduan ta amapan mangan. Si kakit dimot, mare. Nagano ti mabalin mo nga awisan? Ni Purita pa'y laang mat. What? Apay? Amo matan ti ugali ni Purita. Ay, nagkrigat lang amin ti agsasauno kwa. Sa bagay matkati angam pa'y amon mare. Kadwa talang matamapan mangan. Ay katuan Anya ngay nga rod kat na ibagammatan kan kwa na. One mare, just once. Intun sumaro no. Saan ton nga iso ti awi sa kakaduan ta? Sa balin tumatay. Wow! Nagimas mo tanda ito'y ami. Kan, nagimas nito'y sausta. Nagmayat ti pa nakaaramid na. Nagmayat. Naglaing kamatan nga ako sa riti chopstick, mare. Ha? Wan nga rod, mare. Dakabi ka ni bakla kat saan mi nga amo nga agusar iti chopstick. Tinidor lang kon kutsara ti amo mi nga usaran. Anya? Ay, hunayan ko kumare. Adalan nyo ngamin O, kitaan nyo. Basic lang O. Ay, Kitaan? uray niya't aramidag. Diyak mo talaga. Na yan, mare. Awan ron. Saan nyo maggayam nga amo ti agusar iti chopstick? Ay, nakababain nga tati agtintinitor no kastoy asam gyupsalan.
Nang runa no ado ti tao ang makakit-kita. Anya? Oo na yun aya. Kundi awis da amapan agsamji. Ngam di da magayam amo nga gusar iti chopstick. Ay, asino ti bagbagang bagay? Asino pa'y kuma? Kat nagijay dua akadwak anapan nagsamji ije ili. Anya? Makapaulak da. Nagado at chopstick ijay. Ngam tinidor kan kutsara mo tinusardaan. As na siyak pa'y ti mababain ka nagiti nakakit-kita kada kami. Anya lakit din bagay. Saan mo ta nakababain da jay? Si kakit di mat. Anya saan nga ibagbagam mo? Samgyup salan day jay. Chopstick ti mausar no mangan. Ay naapo, nagbasita banag, ikikamanan iti isyo. Anya kumano tinidor kan kutsara tinusarda. Saan ang nakababain da jay? Tinapatag, nakapanganda iti husto. Ay basta, nakababain no siyak lakay. Kadwa meda ana panangan. Ngam apay ngay akas tamot tenti bagbagam si Kapurita. Kundi awis da nga rod nana, ngam di damot gayam amon ti agusar iti chopstick. Samgyup salan tinapanan mi, ngam nagtinidor kan nagkutsara damoten. Ay, anya lakit di. Tinapatag adi keenangan kayo. Kenabsog kayo. Ay, basta, nakababay nana. Isuda pa'y ti adaganas na nga agawis-awis ngam kasjay mo. Siyak pa'y ti mababain ka nagiti tattao nakakita ka na kami anangan. Ay, si kakit di mo. Basit laaban agdayjay. Kendagijay kakasjay. Saan arumbeng akat katawaan. Anya? Ngamen adumulaang ti amuda. Ken kabailandang aramiden. Asaan mo nga amaw. Maawatam ti kayat ko asawan, Purita. Anya? Inawis ko lang nga ruda na napanangan. Kastamad gayam ti bagbaga na itilikilikudan mi. Ketuwan, saan nyo kanong nga amo ti agusar iti chopstick, kunana? Ay salbag, iso lang nga ruda ti naawis. Ngam isupay lang ti ado ti bagbagan. Anya ngay kuma ti parikot, no saan mi nga amo kininelya ti agusar iti chopstick. Ipatay mi aya, di pa nagusar mi iti tinidor, ijay samgyop salan. Ay, amumatan ni Purita. Siyak ti paungatan na dayjay, takitaan na. Sukilak iti chopstick yamatan na. Anya, ay, bay amlata ka din. Oh, kastagayam ti bagbagan ng kada kami. Ijay na ko mga imbagay, di madama kami amang mangan. Ta sinulat ko kumadya agsumbang iramatan na, anya lakit din. Malabay among, ti aramidam. Saan munton nga ay ayaban inton sumaruno amapan kay mangan kininilya. Ay, sana talaga nana. Sana na maulit ti panangawis ko ken kuan na. Anya lakit din? Iso lang nga rudan tinaawis? Isupay ti ado ti sauna? Isupay, ah? Anya kay kumati nakakatkatawa iti saan ta pa nagusar iti chopstick. Ipatay tanga taa. Oh, may stress ak man iti daya, babae eh. No imbaga na kumaidimang manganta, anak babain para ken kuan at kadwa na amapan mangan asaan na amo ti agusar iti chopstick. Ha, sinulat ko kuman tinagsumbang iramatan. Anya? Wen tap nagnakam. Nagmaya ti panangawis ko ken kuana, ngam kasya gayam ti bagbagana. Agasam man. Saan lang aninana piling ti nang ibagbagaan na? Ado. Anya lakit din ni Purita. Adan to lang aldaw na dayjay. Katkatawaan na ta. Gaputa saan ta nga amo ti agusar iti chopstick nga mas nakababain ni Purita, mare. Ha?
Apayan ako nam dayta. Kita amat dagiti ipopost na iti social media. Ay, yes. One. Kundi English nga mo wrong grammar, mat. Oh, no digat isuat iko, ha? Katawa na ti sabali at tao. Ngam isumat ti nakakatawa. Nagkapsyo-kapsyo iti English. Ngam, ay no, wrong grammar, mat. Anya lagi din. Sukmed pa mat nga rod. Ado, ti makakit-kita. Oh, nakakahiya. Nagalas nga rod ti ugali dayjay apurita natang. Apay, mas daw ka pala kaya. Katsigod matakas dito ugali na. Sa bagay mutkit di Ngam nalabas dayjay. Basit abanag, ngam napan na imbagbagay iti tattao. San mi kanu nga mo ti agusar iti chopstick ijay panganan iti sangyupsalan. Ayaw na yan. Hanya laki din ni Purita. Awan magmaksa iti kinatao iti dahi abanak. Isumat ti kunak tatang. Kun may sa, apay no amo na ti agusar iti chopstick. Kun pakaidayawan na unay aya. Ay unay yan. Hanya laki din. No para kun kwa na akit pakaidayawan na siguro. Isu akas jay launay ti pananguy-uyaw na kada kami. Baybayan yawn. Inton sumarunaw, sanyon nga ayapan. Iso ti awisan. Miso pa lang, tado ti bagbagana. Ay naapo, pakawanam ko nakmanan. Anya laki din. Oh, mare. Big-bigat mat anagmayat ti panagkatkatawam. Kita man nga min daytoy, impose man ang dayjay, nakauy-uyaw apurita. Ha? Nan? Kita man? Oh, di ba? Uyaw na amin nga uyaw. Ngam di namat kita, hindi kita ipopost na. Ay na, ano siya lang. Inaglang nga nagdulin. Post a post ng pasig mat arong grammar. Ay, isupay Nakauy-uyaw babae. No kasjay ko managlaing nga aguyaw, amin ko mga rod abanag kat paglaingan na. Oh yes, that's the truth and nothing but the truth. Mabainak man la a post iti Facebook, sakit wrong grammar. Ultimo past tense, present tense, kan future tense, kat di na amo nga usaran. Isuman, sakit no aguyaw. Kunam lalo isuwa kalaingan, anya lagi din. Ipapilit ng tumat ngamin ti aging lis. Ay, una yan. Saan ko kumamat amay bagati kastoy kontra kenkwana, ngam na uyaw mat ngamin. Amin asaan arumbang nga uyawan na, kat uyawan na. Oh, nasaya at man tanagranata perfect purita. Ha? Ay, unay kan mare. Makapakigtot ka mo. Ha? Abay ko makigtot ka ngay. Makigtot ka din. Kaputaan mo mon, anaamuag dagiti napan mo imbagbagay ti tattao. Kasta ka di. Ha? Agasaman. Inawis ka pa'y anapan nagsamji. Ngam kapasan na. Napan mo imbagbagay ti tattao. Asaan mi nga mo kininelya ti agusari ti chopstick. Mare. Ay, sana ka mare Maria and Purita. Manon nga daw nga agburburak ti darakan ka. Anya? Nakauy-uyaw ka. Nagbasita ba nagnam napan mo imbagbagay ti tattao. No nga ibagagmatkan ka, nga awan babain mo nga agpo-post iti wrong grammar. Kas kada wrong spelling iti social media. Anya? No kasta nga uyaw mo amin to uyaw, rumag ko mga rod nga amin na banag, kat paglaingam, tadagong ko nam nga uyaw. Nawatam? Entiende? Kwa, mare. Ay, awan ti magsay kada kami uray saan mi nga amo ti agusari ti chopstick. Anya lakit din? Saan na pakaidayawan day taabanag purita?
Anya nga iti kunanakan ka, idi na ibagam ti kasta ken kuana. Natameme ti awanan ba ina babae. Usto matkit di, tapno pagnakman na. Tapno saan nga amin abanag kat mapan na uyawan ken kat katawaan. Wan nga ruwan. Kunam lano pagbaknangan na ti kinalaing na agusan iti chopstick. Baya mo na. Tinapatag kat nakasaritam. Na ibagam ti kayat mo nga ibagaken kuana. Sabagay matkadi Ay, iti kaano man. Saan kun nga awisan daya ababay mapanmangan. Ultimo na. Mapantan tuman gidi manen mangan intun umay alawas ijay na panan tayo idi mare. Ay katuan amare. Awan parikot iti dayta. Ikuldit mo laang numapanta. Nasaya at mat no naibaga ni baklakan ka ti kasta bagay. Ha? Kan maysa, gusto ti imbaga na kan ka. Uyaw ka nga uyaw, ngam dagiti wrong grammar nga in ka impopos iti Facebook, isumat ti mas nakakatkatawa. Anya? Siguro, saan da ka akatawaan no saan nakastangamin ti ugalim? Lakay. Basit nga minabanag, mapan mo ikikan iti isyo. Sakit mapan mo pa'y ibagbagay ti tao. O, anya nga ita? Saan na bali alakay? Saanan ang maulit? Oh, saan mo nga ibaga kanyak dayta? Isuda, ti mapan mo pang ibagaan. Ay, Oh, ita binagaan na ka ni bakla. Kas kalapimpiman. Ngam husto matlaang tapagnak ma'am. Nyalakit di. da kayo matgayam ko kumare. Ha? Aywan, da kami nga ruwad. Mapan kami manen mga ni jay ili. Ha? Ngam saan da ka nga awisan. No kaya't mo ti mapan ka asikalaang. Tanakababain matkan ka, no saan mi nga amo nga gusari ti chopstick. Amang ano ibain na kami lang kadagiti tao ang makakit-kita at tinidorlaan kan kutsara ti amo mi nga usaran. Anya lagi din. Anya? Ang mga numapan munto langan, ibagbaga kadagiti tao, nakababain matkan ka Sabay naglaing ka nga gusari ti chopstick. Si kakit di mare. Pasensya kay kuman. Pasensya nga, tarupam Ha? Di ta ka malangan. Mala, umay kan mare. Doon talangan ti mapan. Ne, apay ko mga agsakit tinakam mo asaan da ka nga inawis. Nasakit nga ro tinakam ko lakay. Dua dala ang anapan ni Jay Ili. Ay naapo aya. No saan siguro akasta ti panaguy-uyaw mo iti kadakwada agapulaang iti salbag a chopstick. Awisin da kamot siguro. Anya? Ngam gapo iti kasta nga ugalim. Dahita managuyaw. Ay sos, uyawom tinansen sa banag. Awan Talaga saan da kan nga awisin. Inkalatan mga nasiksika Lakay. Awan lang arod ti gayim mo. Gapo iti kasta nga aramid mo. Iso nga agnagam kamutin. Purita. Wala kay. Promise. Saanan ang maulit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay na, kastoy latan ti kabibiyag mo, Merna. Awan pa'y pulos lulong awam met. Ay kat adan tulat tamat amanang. Sapay umananak ka. Masikog ka man gaya man. Apay,
Saan nyo nga amo, di ko nada a family planning? Ni manang mat, pati pa nagsikog ko, pakibiyangan na. Piton ti anak nyo kaniguryo. May kawalon day tasikog mo. Kasano lang ang tibiyagyaw kat makitaltalon laang mat nila kay mo. Manang, adda ka di extra akwartam dita. Kunakon kat. Dumawat ka manan. Sa anak ka dumawat. Umutang nga. Igatang ko lang iti school supplies dagiti anak ko. Nakiasawa kan tumat nga minitipada mamarigrigat. Nagado ti agar-aram ken ka. Ngam no apay adadya pa aguryo ti pinilim. Manaw ti ka sa pulam. Nag-aawid ni manang mo. Kaawawid na. Anya man ang timbagbaga na kan. Awan, imay laang pimasyar. Inuy-uyaw nakmanin anya. Medyo. Talagang aging gayta. Saan nakpay ang aklon ni manang mo? Bayamon Huwag bakit? Amok amarigriga taklag. Ang dayto iti bagakin ka. Atidog ti pasinsyak. Amok dayta, lakay. Mala, nagananos talang bakit? Mamati ak. Dumuras tumot lang ti panagbiag tayo. Isungarod akanayon ko nga ibagbagakan ka. Sige pa'y lakay. Nay-nayunam ti kinagagat ken kinaanos mo. Anya mo tan dito ipasidam kanyak. Agriri ka? Saan mo't asikat agbirbirok? Tinapaan na magmbaga. Huh! Jak kaya tayo ta. Dayta ti adda, iso nga iso ti anusam. Oh, rajak mangmangan. Di saan laang? Nauma akon amangay ayuken ka. Oh, napan ka lang arod nakipalengken. Nateng payla ang tiginatang mo. Sa anak anapan nagpalingke. Naggapo ak ijabalay ni ading ko amerna. Kat dagitan nateng mula nila kay na. Kat, apay nga rod aban ni kesan nakay. Wen tanagagat ja asawa ni Merna. Saan akasken ka a degree holder ama ko na ngam awan met trabaho na. Agsao ka manan ako nak. Mabalin ko mat kati agtrabaho no kayat ko. Kat apay nga rod asan ka nga agtrabaho. Bumaket akon a maestra. Saan ka pailaan nakabirok iti trabahom? Tati kayat mo no agtrabaho ka si kaadagos ti manager. Nangina ti irik itaka. Amok madam. Iswa dinanon kan dito'y taltalon. Gaputa kayat ko asya kon ti gumatang iti apit mo nga irik. Ay, pudno ma'am. Una, saan mo nga itad iti sabali? Gatangak iti special prize. Nagmayat ngayon no kasta ma'am. Saan nga main ang nagtalon nagititad dumaaman nalon? Gaputa kabutong datitikag. Angam sika, nagtalon kalata. Turod lang ti pakinakam dayta ma'am. Isu nga raw, aman mano, ti magata nga irik ita. Nagswerte ka, ta nagtalon ka, guryaw. Itultuloy mo, tadakkel ti masangwanan, ti kaskan ka. Miss na kita. Wow, nagsuhitan. Oy, tenga ti rabiingam cellphone ka pailaang dita. Ha? Ay, ginitak lang di oras. Oras nga, adda ka chat-chat mo anya. Ha? Ay, awan, maturog ka kiti. Sika nga awan trabaho na ti makichat. Ay, di ka lamabain di tabagim. Na, rabrabingag sa sermon ka. Oh, yan mo't cellphone mo, tagriring. Nibayaw mo da itoy. Ay, katsong bata mo na. Nuapay mo't nga awagan na ka iti katangaan ti rabi. Hello? Manang, naganakan ni Berna. Anda kami dito ospitalita. Nasayat mo, tanaganakan, ta sana marigrigatan. Lalaki ti anak mi manang. Usto day na, ipalaygit mo ni bakit mo. Sige, umay kami pumasyar dita inton bigat. Bye! Puunay ka mo't. Taagungat-ungat ka. Imbes ko maamaragsakan ka.
Maragsakan anagadon ti anak da. Ay, kit nagagadamat ngamin. Wen, nagagat ni bayaw ko. Sika, sadot ka. Maturog tan, saan kan nga cellphone? Inidap ko lang araw doon. Mamwak lang ang makichat-chat ka. Putdak ta junior mo. Nag-cute ti baby mi anya manang. Wen taubing pay. Naa, ni manang mat, nakamisuot manun. Amok mat nga men nga adulat tan ti baklayom arigat. Agasam day tapito nga ubing abiyagan niyo ngay. Kabailan mi asuportaran ida, tagtintinulong kami kiniguryo. Mabiyag kayo iti panagtaltalon na laang. Di mo amo ayamanang adinanon dapay aginatang jemula na nga irek. Day talaang ti panpanakkel mo. Swerte day tamanang, manmanutikas na. Ni Manong ay, kumusta mat? Ay na, di mong damagan. Mapirdi laang ti aldaw ko. Ada ka din trabaho na? Saan ka di pa'y nagmasteral? Awan, nagpili iti trabaho. Da kamat gaya man dito'y lugan, bakay? Tatay ka pa'y nga ururayan. Apay, asino ti awawagam? Iya kumpare ka. Kumpare nga, katawa ka akatawa makisarsarita di taadayo. Kumpare ko na. Makadlawa ko na. Maamwak lang alukluk ko na. Kung nagtumat nga men, agalwad day ta alwadam. Putdak day ta. Oho, pandarak man lang ang lugan. Agong ungit ka manin. Maala, inta, pumanaw tan dito'y ospital, tamapana ko nagisuro. Nagmayat man, nagitiapit mo nga Eric Guryo. Natiyambak lang, ma'am. Nagdadakkel, tidawa na. Kay maak kami na talaga tagtalon, ma'am. Kat, kas itisigod syakman ang tibang gulpe. Ay gatuan, ma'am. Basta kada agapit ka, ibagam kanyak, tas syak timang bayad. Wan, ma'am. Arigla daw. Nagsakitan ti pagbagik. Kasano asan nga agsakit day tabagbagem, kat nakailad ka lang mat dito'y balay, saan ka pa'y amaininitan? Masanburnak nga road. Apay, di mo amo ang makapakanser ti singising tinik. Nagkanser ko man ani bayaw ko aguryo. Oho, iyawatan nakman kidi iti namag. Jejus Aha, naglaing kan? Pati inumom ipayawat mo pa'y kanyak? Sige matan Di nakpay among asikasun mo. Pasig la dahi agong unget akan ayon tiraramidam. Ado ti aramidek a paperwork ija eskwilaan. Tangay nagililad lang ti aramid mo. Tumakder ka tamapan ka agala iti Diyos nga inumam. Ne, bakit? Adagbusbusina. Ne, puraw mat avan day ta nakaparada di ta igid ti kalsada. Asino nga ta ti makinkukwa? Adda ka ni Manang. Lugan yo day ta puraw avan? Wen, Ginatang yo? wen brand new da ita. Nangalaan yo nga iti kwartayo a pinaggatang yo. Ni Manang mat, gapu agtaltalon lang nila kay ko. Saan kamin ang makagatang iti brand new avan? Manula ang abulan asa anak abimisita iti balayo? Adan lugan yo abaro? Madama pa yun ang ipatpatarimaan mi jay balay mi nga uyawam apan aw idi. Ada kwartayo? Ni Manang, makapakatawa. Awan nga min bilib mo kin nila kay kukut. Masikog ka manon siguron. Saanin Manang, nag-family planning kamin kin nila kay kukas kunam. Invitation para iti panagbunyag jay kaanakam. Isunday to dya inyanak mo iti ospital? Nag-cute man. Kaano nga iti bunyag? Lugan damir na je puraw avan? Kita man, gapo iti kinadakkel ti anus ni Goryo, nakagatang da iti lugan da.
Day talugan mo ginatang mo pa'y idin 19 kupong-kupong. Dandanin saan nga agandar. Mayat sa ti agtalo na. Mayat sa? Agtalon ka? Idin to adimon to pa'y may kurre dyan inadal mo? Ay, nagmasteral ka pa'y mat iti mano atawan. Istambay ka mat latta. Isunda ito'y jay panaw iti abalayo? Wen manang, impa second floor min tanagado ti anak mi, kasapulan dati bukod da asiled. Naka-tiles pa yan. Ura jay kusina yung akadaratan laang ide. Nakagatang kami matan iti TV, tapno saan amakibuy-buya iti kaaruba dagiti ubing. Nagpartak matan ti panagdurasyo, Mirna. Sige ngamin nila kay kumanang, trabaho at trabaho, aldaw man kan rabii. Naudi kamin kan ni manong mo. Kasjay latta ti kabibiyag mi. Agap apa akanayon, gapo iti kinasadot ni manong mo. Ala, intakit din ijay kusina, ta nakasaganan ti makan ijay. Aywan gayam, nagsangpet sa amin ang dagiti padpadaanam abisita para iti bunyag jay ka anak ka. Mana, nalpas ka din anangan. Adupay ti makan. Mahan kalata, mana. Ay uwan, kalkalpas ko. Birbirukak man nila kay ko. At damit ijarwar mana. At nakasarsarita na iti cellphone na. Nangan nga tamot tan. Inak man damagan. Oh, I love you, kunak. Sika talaga. Nakasweet ka. Miss you. Pakisman nga rod. Siyak man mat. Kisnak mat Nay. Kiss gayam Ay, ni bakit mat? Uray akla na ulaw. Asino day takasarsaritam? Asino? Ay, bayan, ada ni misis ko. Asino day tako na? Ay, nagado ti tao. Di naman ibabain dito eh. Awan bibiyang kuno ado ti tao. Kunakon kat. Idi pa'y alukluk kunak. Meron na bakit? Apay aya, madamaak nga agi sa serve iti kanan dagiti bisita. Ay sus, ni manang mo. Pungpungutin na ni bayaw mo. Anya, taapay. Ingka kitaan. Anawaam ita, delikado. Manang! Guston! Awanin buok ni Manong! Kaasi man! Kalbok day to'y atao. Ibatanak Mirna. Nagadutin tao amang buy-buy kada kayo. Di kay lamabain. Mun nga rod. Iskandalosa day tamanang mo. Kasano sa anak nga giskandalo? Awan lang arudan trabahom. Agbabae ka pa'y. Awanan kay tibain. Ay, saan mo nga ibatan ni manang mo, Mirna? Ay, kasla yun. Ay, nasugot pa. Yan na. Guston! Unay matikas to yagasat ko na yan. Guston, Manang. Nagmalmalon kan nagrungrungaan. Nagdadakkel ton adagiti ay bags mo nga agisuo. Nagmalasa ka na kiasawa iti degree holder. Barang agbalbaliwon ni Manong. Imbagpaykan ka, tauray numan nalon lang tinasawam. Nagagat ka na anos, nasingpet pay. Oh, lakay, nangagmaw. Umay ka man ngamin ditoy, api nga da kaya dita kusina. Mainak ngaming kinimanang mo. Api amabain ka. Anya laki din ay halakay. Oh, Manang,
Adtoy nila kay ko aman nalon laang. Ngam kas makita mo't, na progreso ti panagbiag ni, gapuken ko na. Anyang ilakay, wun ko nang butin na. Anya lakit din, agsao ka mo't Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Unak lagi din o nakaturog kan bakit? Pampanunutot nga ron ti panag-resign ko lakay. Abda ka di pa iti isyo. Nagsaritaan tamot ti may papanitiday ta ba nagbakit? Kayat ko ti ag-resign. Makapabanog mo ti agisuro. Saan tayo nga nga agbisin no ag-resign na iti trabaho? Agtrabaho aklatamot bakit? No para kanyak. Nasaysayat mo't lang no agresign ka. Iti kasta, may pamaisam ta tinisyon mo kalag iti ubeng. Sa bali mo't lang ngamin no sika mismo nga inada ti mga sikaso kudakwada. O sige. Agaramid ak nga rudon iti resignation letter ko. Oy, bakit? Tapno saan mo't lang na masapul amang tangdan tayo iti kadwa tayo niti balay. Kasla saan mo't tin arumrumar ni matay, orlan lakay. Diyan ka mo Apay ka di. Saan samot tin nga gisursuro? Kahit, anya ko maitakan ka. Uno, naikat mo't tin iti trabaho na. Ay, kat mapan ka iti ayanda ta iso ti saludsudon ba kay? Day tangarod ti madmadlaw ko lakay. No ite, kat kanayon ang masapa arumwar. Ita, saan mo't tin? Nilaang mo't lakay na ti makitkitak ang masapsapa. Mangidasar ka kidin iti pamigatan ta. Sana ti biyag ti pada matao ti mapan mo bambantayan. Alam mo nun, agsaludsudla ang datao, kastadagusan ti bagam, anya laki din. Adda imarites ko kan ka, Mari Gladys. Anya day tamare. Sigurado amabsog ka manan iti ibagak. Ay, kat ibaga mo na. Ni Matet, Mare. Apay ni Matet. Anya ti chismis maipapankan kwa na. Saan samot tin nga gisursuro? Kasanomot anay bagam day ta. Yak matan makitkita arong rumor, Mare. Amang ano nakalivlaang mare. Kaslasan mo't, Mare. Naikat siguro day di iti trabaho na. Nangato nga minunay ti panagkita na iti bagihin na kat. Anya nga ita. Saludsudok to man ni tatang na numaranak mare. Wan man, Mare. I-confirm mo tapno updated ta. Anya lakit din. Ano din nadamag ko, matit anak ko. Nag-resign ka no, mat iti trabaho. Nauma ka kading agisuro. Saan mo't kit di, tatang? Apay karon ang nag-resign ka kay. Makapabanog mo't ngamin ti agisuro, tata. Sa maysa. Nasaysayat no ag-resign na. Tapno may pamaysak ti atensyon ko kadagiti anak mi. Sa bagay Tapno saan na masapo lamang tangdan kayo iti katulong nyo, anak ko. Wan tatang, husto tinakunan nila kay ko. Sa bali tano siyak nga inada ti mga sikaso kadagiti anak mi. Pudno launay na anak ko. Mayat mitkid di ti trabaho nila kay mo. Ngumno dati amom apag sideliner. Mabalin tamit. Tay work from home ako nada. Anya nga minan, di ko na mga ibagam mate. Planok ti online selling lakay. Kabailam ka de. Wan tapno ada kumamat aramidat no sa anak a busy. Ay, sika ano nga ti planong bakit? Suportarang ka. Saan mat nga inora sa bantayak dagiti anak ta? No nakaturog da, wano ada da pagadalan. At least, ada kumamat aramidat dito'y balay.
Anyang itila akong bakit? Kumpurmi ah. Ay, nukas na ti planom. Okay lang. Saan mo tatakas naglako? Tinapatag. At di mo baybayan na gitubing. Wala kay. Dalusak ti bakanti asilid. Taiso ti agbalin a bodega. Kaniso matlangan ti pag live selling no kwa. Una. Nalawa mo dahil jay bakit? Matet, anak ka! Matet! Tatang, na kayo magayam. Nangyaga kiti natin, Emilio anak ko. Ni Matet ngay, Madamati live ceiling na tatang. lukas ta. Online seller magaya man ta anak ko. Uwan tatang, isumot tikat na karamidan. Nukas taan nakaturog dagiti ubing, ag live ceiling matan. Malamad data na panuno niya. Kairugrugi na lang ka de. Itay pa'y tatang. Malpas ko dahil dyan doon maramdama. Ay, agtuka kayo ba yan? Agkapi kayo, tang. Agyaman na anak ko. Amom na anya tinakitak idirabi imare. Anya day tamare. Nag-live selling mo ti college graduate akaaro ba mare? Aguray ka. Ni ka di matet, tidakdak ka matang. Wan mare. Ay na, kumkumpurme mo ti ilaklako na iti online. No kasta, confirm nga rudan. Saanan nga gisurusuro. Day tala ang ti saan ko ang masigurado. Saan ko mat ngamin amaranranaan ni tatang na. Ang no kasta nga agla live selling matan. Ang mga no talaga nga awanan trabaho na mara. Siguro amare. Ay, piman mat amatet. College graduate, ngam online selling matibagsak na. Ay, naku nampay mare. Talaga akaasimat. Mabalintang sa lutsod, tata. Anya ti salud sudem, Susi. Pudno ka di tinadamag ko. Online seller ka no, matan ti anak yo a college graduate. Ha? Wait. Online selling matet baka kumikuman ni Matet ita. Ay, piman mat at talaga. Handa? Apay mat nga intulok na nga online selling ti bagsak na. Kunak man no adda diploma na. Ha? Apay, not dati diploma. Saan na mabalin nga online selling ka? Saan mat kit de? Ngam pangit nga minakit kitaan tata. Nag-eskwela pa'y lang araw. No kastamot lang ti trabaho a kaya na. Anya lakit de. Ay, kaasimot ni Matet. Anya ti kunam, si Kasusi. Adda manen ti nag-deliver di tabalayda. Sigurado nga i-online selling naman ang lagi jay. Ay kat bay ama, trabaho mo day jay. Wan ngam adda ayamot kas jay lakay. College graduate, adda diploma na. Damag ko kat magna cum laude pay iti. Ngaman niya nga itinapasama. Online seller mo't ita. Na. Dahil tati pakaragsakam? Anya kung matidakas na no ag online selling ni Matet. Nakababain mo't Tisigod a maestra, online seller ita. Ay unay kan aya. At least, no kayat na ti ag-apply manen, adda maipakita na a diploma na. Nalaka na lang ti mangalay ti trabaho, no kayat na. Unangam taag online selling. Nakababain mata, no adda nga agpay so diploma. Ngam, online seller ka mat. Amom si Kasusi, tila madlaw mo may. No day tati kayat na, ay kat paypayam anya ngay nga ro ti maramidam. Umanay day ta, apang uyawam ijay tao. Day off mo ita, saan ka dilakay? Uwan, apay aya.
Sikapay man ti makaam mo ka dagiti ubing. Ta itulod ko ti order dagiti kalugaran tayo. Pangitulong damaya. Itaayan ni Mari Petra lakay. O sige. Siyak may lang timakam mo ka nagiti ubing. Agyaman naklakay. Agtugaw ka nga rudan. Ta itimplaan ka iti kape, masakbay arumwara. Mabayagan ka Lydia, bakit? Saan? I-deliver ko lang ti order da. Agsubli akmat la adagos. Ay, wud, Mare. Rinabiin samot ng ti panag-live selling na. Makitkitak iti Facebook. Nakababa inti kasta. Naku nampay, Mare. No da tayo nga awan nalpas na, okay lang kuma. Ngam no iso a college graduate. Ay, iso a talaga, Mare. Nag-eskwela pa'y lang arod, no online selling mat lang tibagsak na. Speaking of the devil, kitaam no asino ti sumungad, Mare. Ni matet ma. Sigurado nga order ti inigaman na anak kasupot, Mare. Ay, piman mo't day ta a college graduate. Talagang agrig-rigat ang tiyanak yaw, tata. Ha? Agigigat? Wala, takaasi mo't. Online selling mo't ti trabaho na ita. Nadalos mo trabaho ti online selling. Iti kasta nga inaramid na. Kat iso ti mangipanagnak asaan nga amin a college graduate. Kat mayat ti biyagda. Siya, oray sa anak a college graduate. Makunak a mayat ti biyag ko. Kan saan ko nga idadaw ti bagi. Na, kasta ti mindset mo. Palang idadawn ka di, tinarabid ni Matet, para kin ka. No degree holder ka. Saan ay nababalin ka online selling ka? Downgrade met nga minin ano kas jay tata. Awan serserbi ti diploma ano kas talaang. Basta tambok, sa balilat ta, no agda tinalpas ti may sa tao. Kung saan agaputakas di ti pinili na trabaho, kat pimpiman matang. Praktikal lang ti anak ko. Iti kinarigat ti biyag ita. Sana nga uso ti aginarte. Ay, kaasi kamot matet. Ha? Agla-live selling kamot din. Tay sumati kayat kong aramidan. Apay, inikat da ka iti trabaho? Asino matinang ibagakan ka na ikata? Apay nga rod, asaan kamot nga agisursuro? Kinapudno na, siyak tinag-resign. Tapno maaywanak dagiti anak ko. Anya? Kat no anya man ti makitkitam, choice ko matanday taa. Ang nakababain si ka. Anyat nakababain. College graduate ka? Ngam online seller ka? Anya ko mati nakababain iti dayjay. Kat choice ko mati ag online selling. Awan mati nang pilit kanyak. Anya nga rod ti serserbi ti diploma ngay no kasta. Adalat ta serbi ti diploma, si kakit dimet. Kinabak ng matlaang dayjay. Sana basta-basta ti maadaan iti diploma niya. Kita ama, kat uray si ka. Pagad adalam latamat dagiti anak mo, kat di mo matsigurado, no anyan tumati trabaho apilienda. Di mo ka di makita nga aglang-langa ka nakakaasi. Anya nga ti kayat mo asawan? Gaputada diploma mi, saanan ang mabalin nga online selling kami? Umanayan day ta apangidad daw nam kanya? Nag-online selling akla, nagbalinan nga isyukan ka? Anya lakit din ay ha? Makapaburak mo ti darati kastangar aramidan da dya susi? Apay bakit? College graduate ka, ngam online seller ka, kun nakit din kanyak. Anya? Ay, jak amo man no anya ti kapanunutan da dya babae. Agraman pa nag-online selling ko, isyo kan kwa na. Umapan lang siguro ken ka bakit? Ngamin,
Adda lang nga ruden diplomam, adda pa iti diskartime. Jak maawatan ti kapanunutan dagita tattao lakay. Big deal ka dakwada no college graduate ka ket saan ka amang opisina. Anyan ti parikot mo ay susi. Ah? Agraman pa nag-online selling ni bangat ko. Issue kan ka. Nagpulong kan ka ni bakit mo? Susi, may salaang ti may bakan ka ha. Saan nga amin ang college graduate? Wano degree holder ako nada. Kat kaya dadagtrabaho iti gobyerno, wano pribado a sektor. Ngam saan arason da ita? Tapno idadahon tayo ida. No para kanya, kat nakababain nga road. No para ken ka nakababain. Saan mat ken bakit ko? Proud to pa yung online seller. Kas makita kat naragsak mat iti trabaho a pinili na. No choice siguro. Iso nga online selling, tibagsak na. Saan ano choice, susi? Isulahan ti kayat na nga ramidan. At least, adda diploma. Adda pa'y diskarte na. Mabaling agapla iti trabaho, no kaano kayat na. Siga ngay, datalangan makibibiyang tibiyag ti padam at tao ti paglaingam. Anya? Ay na di nala maaklon a college graduate ni bakit na ngam online selling tibagsak na. Nagsardeng ka man si Kasusi. Pudno matibagbagak. Ay, napakawa na mga po ay ha. Oo na yan abiyag aya. At least, adda ti may panakil na a diploma na. Siga ngay. Adda diploma? Ah? Tapno amom, nagrigat sa ti agadal. Narigat ti maaddaan iti diploma. Oo. Una, ngam anyat serserbi ng adda diplomam, no ti trabahom kat aglaklakulaan. No saan da akayat ti agtrabaho iti gobyerno, wenno iti pribado nga opisina. Choice da dayta. At least, adala ta diploma da. No para kanya, kinabak ng matlaeng dayjay. Iso nga rod apagad-adalin ta dagiti anak ta, tapno addan tumat ti diploma da. Uray saan ta asigurado. No anyan tumat ti trabaho, apilyan da. Anya laki dain, irespitaw ti desisyon ti pada matao. Nawan na sayat nga ibagam, aguli magkalatan, di kagpakalaeng, tano adaman ti rumbang nga desisyon para itibiyagda, isuda ang mismo dayta. Saan kad asika? Ay anya laki dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.